Nose shari ni ryo shamba wavugaga. Sare tameze neza. Aha ni Nyungwe ujya wumva bavuga. Asa niho muri Nyungwe. Cyane se. Ntureba se n'ishyamba rya kuntu rimeze. Nose ko mbona harimo duti dukeya. Aya sheri ntago ari duke ahubwo imbere hano niho hari uduti tumeze neza byinshi. Noneho urahagera wumva hameze neza. Je nago nzi ko muri Nyungwe hameze gutya. Ahubwo sheri. Nawe uruwa feka wanzanya ahantu hari. Sheri buretse byakomeye. Kandi se wowe ubaye iki? Nshaka kwihagarika mwana. Hakuno wabigira. Sinabivuze ngo nazanye n'abazanga. Genda igira mbere. Bazanga uzi. Ubwo se uri umwana wo kumbwira ngo ushaka kunyara. Wagira ngo uri umusazi. Akanzanye kunyara. Atemberanye n'urugwaryi burundu. Busi yamenya nkigumanira n'umugabo wanje n'ukuna makeya neza. Se burako mbona kigiye kunyara kure. Kofo. Yes, afana natwi. Umugore we turamubwira ngo iki? Niko byagenda gose nakunda. Afana ratatunyuze isasu mu mutwe. Nakunda nyine urufu twaguyemeje. Tugomba kubona umugore uko byagenda kose. Urakoresha imbaraga z'uburengera ariko nitaka tukamubura. Afande, umugore wawe turamubuza ariko duha iminota 5 gusa. Afande, nago bisongera. Umubura nkana. Afande, imwe mise ya mbere ibaye possible ariko tubabare nago tuzongera. Nibyo koko. Rimwe, kabiri, gatatu. Boni wamuzanye. Isafande. Cyane we wanyu uyu mugore sha. Afande, oya. Iyi ni papi mwane. Nanago narinzi koko wari wicaye hari afande. Nagura. Koko afande. Nanjye ndagenda ngutera hafi mu gace gari. Jojwe numva nk'iryo mugore wanjye. Ndashari ko hatsinze ubufanda gusaza. Usha. Niwe wari wanyibiye umugore. Afande na. Afande hano huko nanjye. Ndababaye we. Nanjye none mbaye umusore. Mubita hano kubera ko Ndataba muri abafande.